مرحبا 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 يا رمضان مرحبا 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 شهر الصيام مرحبا 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 يا رمضان مرحبا مرحبا شهر القيام. Sampailah diriku padamu ya Ramadhan, gembira hatiku menyambutmu Ramadhan, buayan ilahi padamu ya Ramadhan, cintaku padamu ya Ramadhan, cintaku padamu ya Ramadhan, diriku padamu ya Ramadhan, siang malam padamu ya Ramadhan, ku harap cintamu ya Ramadhan, Ramadhan Ramadhan ya Ramadhan, Ramadhan Ramadhan ya Ramadhan. Nabi pun bersabda kepada umatnya, siapa gembira padamu ya Ramadhan, haramlah jasadnya masuk ke neraka. Cintaku sayangku ya Ramadhan, cintaku sayangku ya Ramadhan. Lailatul Qadar malam ampunan, Lailatul Qadar malam harapan, Lailatul Qadar 1000 bulan. Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam mengabarkan.